Information Service Television Network Samna ISTV na Lepalitana Sanduk Sariba Chayul Gelkanab Torumni Makokthongbasingi Wari Harib Torum Sibu Mieng Tabiriba ISTV Ikai Kumazariba and Biorsing Nasi Shomokana Kurum Zabaglunina Bangkok Amagivan Sanduk Sariba Torum Sedum Taramuk Sari Nasi Equigi Studio da Manipur Imagi Yam Tanglaba Mapari Manipurgi Yam Tanglaba Eshet Moina Labiraba Saknairaba Aduga Yam successful Oidaba entrepreneur ma Lengsin and Labiri Entrepreneurship Haibasida Maruina Mai Pakwasi Manipuri context the Ying Bamatamda Countable Oiri Hainat Manloji Washing Tiba Yari Adubu Chauraba business ki umpire ma Manipur da picture Bursulam Damsida Hang Dupungamaba Tasena Yam inspiring Wariba Equinum Kudimata Asukimatic Lumna Luxuragadaba personality ni Dr. Thangjam Dhabali, Chairman and Managing Director of Babina Group of Companies. Tamu Sozik, Lengsin Benel Libiri, Tamong Asigi Makokthongbasingi, Wari Torumsda, Tamu Taramukchari. Thank you. Tamugi Mramda, Aina Panzaba information, Karadan, Ayahan Boyna Bursing Mapamda, Tamzage, Manipur the Maruena, Ahanba, Pioneer Oibasi, Kadai General Area C, Haiba Matamda, Maruena, Healthcare Sector Sima, Aduga Hospitality Industries, Masima, Ahanbada, Aduga professionally Yangbam Tamdasu. Medical profession da Laibiba Duga pathologist Amani Regional Institute of Medical Sciences da faculty member wena Matam Sangna Laibiramba service to Wiramba Sigi Matanga owner of diagnostics chain biggest diagnostics center in Northeast Oiriba Aduga also credited with 2-star hotels and a hospital which is newly launched at Khabisoi, Babina Hospital, Ozik Nauna. Hangdoki Budangari, Sigi Mamangda, American Oncology Institute, AOI, Anduna, Cancer Treatment Center, Sigi Hospital, Simasu, Lairaba. Punamangsi, my pang na matang, Aduna Scalp Toguna, Lapiriba, Amna, Jackson Naduam, challenging winner, Sansan Birpatamugi, my pakbagi, Wari si, Ngasisi, Hazanabagi, Thangjam. Your single winani, and the Sigi area, Sipensator Pumatamda, Karikarino, Tengariba, Awaba, Nungaiba Mikuf, Kadailano, have the consent with another Logzagi. The way Laxagay Wangsi Samsamba. Fighting a Sigi intersections. More in a medical profession, da Laiba has a novel profession. I'm putting on a collectne. Ado Sigi medical profession, da Aduna. Assistant professor, associate professor, professor level babu work tau birakanda. Kitang meeting si haidur agani. Business sector da, industrial sector da, ay sumbam sa tau ni kan kalapu wakalsi. Sige intersection si. Masih kramay tau buno si. Masih ahal buno tangay tamang request to si. Yan hadmada, thank you Ma'am Cha and thank you ISTV. Sige program sa daibu kawirakna interaction tau bagi chance pipi bagi tamagta. ISTV one man Tagachari. Aduga introduction to Yam present to be re. Adu Aina Pangjaba achievement the Hena Pasana introduced over Rena Taze. The Horopasi Koi Shome medical profession the Labani, Adu Dr. Ramoena, Koi primary responsibilities in healthcare. Ana lying idini, Aduga Matamgi Matungina, Dr. Singsu, Chumnagi, government services from Manataba. Government service tagi khara haidoga practice torga isagi ba organization na tra institution na link laga aduga expansion tawbagi chanabi dum India da musum pithribi da dum tawni adugi matung in nai su aina isana MBBS loraga post graduation tamba hogjarakpa matam PGI Chandigarh da pathology tamba horko matam sidida matam da ai isagi ba dream madum lejakrai Matamdugi dream city, Matamda in a Kanjagi Pasi, a Sagi, private laboratory, Impal, the Sakraga Halaga,
start togani hai bise matam dagi dream de adu mate khara Chandigarh dagi lower ga halak matam aduga thabak su phangdring ai da rims ta khoi thabak ke try tawjarami matam du vacancy leitaduna isi tharu kumba unemployed wadin legi aduga gi life ta high river 7 months ki unemployed oiba matam do aduna kwaidagi waba kwaidagi ki kudong chada ba matam du oigi matam du dai yung kai pale angang leire aduga PG zu loire high river stage dai da nomui chang na ba chang da ya da khorsa parsa se ko na han jing dagi pocket money phau ta laga leiba si yamna isa da noi tabam phaugi adubu yamna koi hibdi na te 6-7 months ki ni ado matam da dagi hauna gi mind da ai hanagi mangjar mamang leb am hang bagi du matam da plan to ba hore 1983 mus de ta thau phangdring ai manung sei aduga planning tawna matam da da khoi dum yam pick na giti road ki Rumol Tank supermarket koi singing asi studios ga de ek thangna da leibni maduda yamna minimum investment galo na da to na hogi bani adu khar leiraga isi rims ta thabak se da offer lak padagi rims ta join tawi adu rims ta chahi tarama to work torame tamna khiji koi asangam tamna khara laptop di manage tawi adu matam gi matung ina aina aigi lab si khara hen expansion tawduna mapung phaba diagnostic center ma hen ga bisi matum da aigi ambition aigi dream aigi mangla noi hi hatar aduna matam du dagi hona dum tabak si thado ke nai matam da decide tawre aduga chahi tarama to mapung pharak padu da rim sai isagi resignation tender tawki rims ki director da isma to nai potha jarage ai full time practice to jarage an to bune rims ki director buna matam du dai on advice to bi ki madudi adum continue to sidai da thabak num sathagi si aduga na practice to du sudum to mayam sudum to nari dum yani na hai bada aina professor du dai da director dai na hai gi madudi sir aina objeki ai application si withdraw to targati mayam na sir si private practitioner support to bune na min hai bi rakani aduna yaraga dei si dum release to biro to sagrage I let me go and then start full time practice and convince to magantai aduga hujike in high give statement se practitioner support to by is ma wonder I'm going to strike to give aduna ko na sahi mari manga mutum na mana adugi insang na wari lirki adugi statement do is ko te my talk na is after 11 years of service in rims full time practice away matam the total transformation uthopa hore koi biti rotal ramba center se kon rims road to home rims road to isagi or plot am lawraga diagnostic center mountain farm and my town house again adu dagi tamna sum changsalak puduna 2007 jitani koina diversification to raise I think say 1983 dagi na 2007 bawde koi diagnostic center si magi maximum growth lane na ba whatever koina revenue talak thing si reinvest orga labs da dum hapse laga na no technology no equipment ano ba kusuklai loina hapse laga ma to na growth si dum gujar pani 2007 da di khoi diversification to ba the hospitality sector da mind change la kibani dum yam sang ba journey ni around 40 years usually so ni pu pung phare nei do sik Thomas Lapwi je long series dream ai sumana diagnostic center mai hange have se madu materialize to no hona basi so I the isagi profession budi profession lai bire ko aduga madu ke certain strategies me mechanism me am si khandoi ni process em tawdoi ni ba adu siman all up matam sidani sagi isagi on plot adugi madugi lab sab jana the full fledged ba lab ma linkalak pa ka basi sida thengna bud adugi awabudani slightly adaida kari no thing maruina paisa nu sa chuwa yam chaw involvement sangduri money involvement lai doi ni ba siga sikar mind manage to organize to remind to yes haurak pada yamna wagi koi paisa gi phebam phabnate aduga initial stage da koi halaman cheng number one koi father in law na policing kun ka support to na pb rakhi loina na even microscope power koi isana lejam ngamde atopa doctor ma de koi renta tham rupa cham humta pira ga mai to na wire ga mai sin around zarpane
hova matam da khoi mi hum khna hogi ai sa tharaga atopa hum amna khoi mari na hogni even room du phajana khoi gi loishandriba building ni rang bhawa khoi san te jai electrical fitting bhawa khoi san to jai amai to na aman hogi daga khoi na matam da hom matam da mingon da loan loge pesa puge har matam da ram thna pining di puhan ning di even bank to bhaw da khoi refrigerator macha ma leina na bhona bada policing ni pangi loan loan ba manager ni mamang da pung amarum phamaga ngai gi du horok padadi sigi struggle sidi da masan thena bum thoya na question isana da ya sigi to bu khoina khon tawjari ba khar do yam sincerely honestly to ba dagi khitang talak po pesa do khoina mo reinvest to amo na thada ba do ano technology ano khoju klai sing da hapsin na khona ba sin do sai han ba horok pada question ma hang bi gi ba do kar mind to na entrepreneur ki lamda changbi rahi no have say entrepreneur have why say tab kuidri honestly say mari manga mamang da na khoi am kan popularly Manipur da entrepreneurship have a terminology like entrepreneur gan lies the matam da de khoi tori se kai no khang man da ya pa ma khar dum pong to we wane adu phangna na bhona bane adu bu kon na khoi na realize tor pada entrepreneur si kashunate anything karimam thawak to bada madu mapum khana bhona ba aigi leijaba punamak thadaba idea puthokpa manage toba income talaga income duna isagi organization ki adu loina na society ki kana na ba the scene na baduna that is called entrepreneur the entrepreneur se koi doctor ma entrepreneur du moi bi kona mayam na sum thaja nai se doctor entrepreneur ka mai bari no har kane entrepreneurship the anybody can take up not only engineer or businessman MBA amna loin tawdung ni have likti doctors and entrepreneur the moi bi music another term khara zulai re doctor man entrepreneur oidana either health ki da investment tawdana industry me amne katna hospital me amne katna health kamai le na area da industry si established to targadi high doctor do kana doctor entrepreneur koi the sum doctor entrepreneur have some high with no item na tension laga doctorpreneur koi doctorpreneur have why see in taja the quite the nova anova coin to the manova why doctorpreneur se kusi babina diagnostics se maruina Manipur ki de pride ni so pride ni ado si accredited to oina si dagi la able results me am se magi outcome me am se even mapan da sat pa khot pa ma to dol dagi na across the country masi loinberg applicable loiba yang bia pa na bia ba kind na choro pum tai ado branch out to no masing shu yamna si maruina having states me am se tawi ado magi establishment jo status se kramai le status se ka no ne hojik ti enable accreditation je ko in 2007 da phangi bani already sei trated ho gre hojik shu dum continue tori sahi ani khudingi renew to bam changi renew se application tharaga team expert team am laga khoi lab sim noina ba check to bani mogi guideline me am lei do am strictly in bam changi adudagi khitang hack ilhogda bada moina non compliance and piraga certification recognition ji kakada adu bo khoi da am chum thok na bi tan jade dam pi adu 2007 da yan han boy no is ki first laboratory ni enable accreditation khambase adu hogi ba sahi tara mukside da notice ta jikti lab kun tram puler mani accredited to ba aduga Manipur da su lab ani hum disu accreditation pangba maru ba enable accreditation lobagi pandam de khoina lab si magi chanam chatham thokpa magi guidelines me am like quality control gi kari me am slay documentation the lab amana to hum thokpa me am jam strictly in brain the brahepsi sigi guideline me am slay in gadam ne to kari gumba sidagi deviate to targadi accreditation je dum ka khini aduga accreditation to bai kana basina lab to da magi confidence singa padu na dai ma mi singna report si loba matam da mayam da na thajabe hen badugi matakta khoi sidagi accredited lab sidagi India ki anywhere chat ki kanda recognize to budum laire India da na tana foreign da su adum recognize to we koi international level ki recognition am lai do NABL jisu hujiki group sigi member am boy adon any member country am say for example international laboratory accreditation coordination anam lai ilaki members India je mane aduna NABL sina India government pi bane adu idi sigi accreditation privacy ilaki members for example
Australia challenge khalaji Australia si member amne lawrsi adu desi report si pib kan moina report to honor tokni aduna si not only in national level but international level so ajiki NAVL accreditation gi kana basidum akoi gi laidiba laboratory si mayam ni leire adu sida toriba koi clinical research bu isunu aduga magi clinical trials bu isunu punam ki tawraga pu gi result si ma pandala yeng musat matamda noi Manipur to result si akoi khangde aduna sidi amu handaba yaroi paisa taningbagi hairira akoi result sibu ipa patra jala kamai to sum si tajaba kam sum janu sibuno madu dum thoi dum akoina tabadu su khoi dum tai dum ain to si report to seg na moina thaja da ngak ta chung teng sai kon ba second point ama ai bi gib amu han na moi gi lab to test to gudu ne ha gi moi gi chanabi am lai bu no gi ne nai khanjai aduga report to kari matam da अखोइन पीगे दुगा मोय की फाइंडिंग दुगा चाना दबा चेना बबु दम याव बे मोय गिदना चुम्बे याय खोइ ना लानबे याय खोइ नम चुम्मा मोय द लानबे अदुदि लेम रिपोर्ट खर खेना बदि दम थेनाय अदुबु एट आउटराइट सिगी रिपोर्ट से खोइ सिदा चना दे अनोबो टेस्ट लोइन तगदम नि हाबसे सिगी सिमा दि खितंग खेनजन मा माले तुगी कनो से दुगी स्टेटमेंट से दु थोक त दिन ति दम थोय adu the sample collection se in does want to for about 150 sample collections be nagi leire sina sandoki basi man branch out to basi se kogi se kudamun harakanda meghalaya harisi nagaland harisi adu tripura mani mizoram leire se sigi networking se mo kamata networking se koina outsource to bani kogi franchisee collection centers na koina directly koina manage to di koina third party ma franchisee bit Impal manungda dagi Manipur ki all districts in the loina ba lai lekai sing das mo biram mani mo si loina ba franchisee collection centers ni aduna mohena patient gi khudong chana be namta mai chatna dagi na traga magi collection center to laga samples loraga samples se koi gi main labs dai the money hon birapa adu gi service charges se koi na moida discount na piba aduna punamaki wana win ha tar ihan hamda koi lab ki ona sample hena phange aduga collection center tawrib sing du moi constant income ma dum phange the patient sing du yam khudong chare lab ta laga queue lab tan ledu so yum da koraga na tragana mai collection center du chala sample piramaga horen nung din report sum mafam du dispatch to du ni adu sigum ba khudong chaba du na ana bai su kana re collection center to bai su kana re dege koi main lab ki su loina overall kana bani adu Manipur da koi maximum ne le collection center sing sai 150 highway give do the top state ko Dimapur Kohima Shillong duga kui den Arunachal gi hab khare Meghalaya gi Shillong dum le re duga Mizoram se na connectivity problem khar le na phanam di try tore du Mizoram se ko am kan successful withri agar talaso koi mate kra honor me adu matam khar de koi discontinue to American Oncology Institute si gi khabai soi de le ri si maruina Babina healthcare sector siga dum tight up the set report way similarly aduda another hospital in very recent past was Babina hospitals so I the tamono ubi baduni ko kamaina prioritize to gesi aduda patient ki magi koi safety aduga patient ki care haitare samna harakanda Manipur gi healthcare sector si my future si tamo kamai ubi hospital ki safety is koina ana bagi safety then staff ki safety ani mak ka yeng dabi ade hospital also even diagnostic centers so koi patient bu so staff bu so risks mai amam lai adu dagi exposed to na ba adu dagi ngak thok na ba koina lokhat pham thok ba activities mai amam lai adu loina ba dum strictly do to bi gada bani adu ayam so to nei adu ga madu tawdraga din masana risks tuna anaba ma yeng balak pada anaba pura hangi ba dagi anaba seva tori ba staff sing da jo anaba dum changba infectious disease mai am lady hepatitis B hepatitis C contagious with then HIV adum nidal paraga HIV patient amada yatum thiliga teaching miduna mathanda soi accidentally prick to wi adu da so HIV masa da changbe aduna yamna adum risk kwangba dum profession ni anaba mo ga loina dum lai ni na ba adumai to even lying from the chamani koi surgeons in operation to matam da hepatitis C B positive position mai dum operation to diga dem tawi adu protection to na ba logum thokpa care mai amdum de dum loner ga man to bun haktani aduga ani suba part sina masagi
future se dum Manipur is one of the states in the northeast growing very fast in healthcare. Pikraba district size state se da kon lai medical college mari yang rap jane dum ge ingle ye medical college mari lai re private ma government ge hum aduga loina na choba hospital anim se lai government ge then private hospital tara mu hen lai then healthcare da di khoi se Manipur se dum yam phasana advance way adu next to Assam haini Assam na budi Manipur di hele moina akoi degi hana mangjil thana chakrabdina moi du yong na tana badam tam khar changani aduna akoi infrastructure di akoi project si notice ki ona di one of the best infrastructure laire aduga hena su phagalakini marona manpower si akoi specialist mai amama laire super specialist laire aduga nomu machine su dum hegali adun lakadori ba chahi khara de koi Manipur se in kharmada healthcare di ategi namdagi athadana manana natraga even atai notice ki station de kona hena mangin thana chakane apse thaja biosing ju tabiri marwin hoji Manipur da lady ba established torba hospital sing public sector da private sector da adagi missinga yengnaba matam dani aduna Manipur se entire northeast staying well da akoi gi Assam ge mathang dadi healthcare sector dadi sukimatik thak wang na Manipur da all establishment aduga dugi practices manpower si leiba matung da hoi laksening sin koi AOI si leiba matam da si gi inception si kamain organo si cancer hospital mas da thambagi wakal aduga babina ga kamain type up tawga si gi establishment si adugi mathang do ji ki anoba hospital si matang da ahan bada akoina lorpa decision je amba need base darkar leiba du matung na tawgi basis to man to logjabne need base si Manipur si ai nga sa haijagi ba healthcare gi dam advance variant harga su Manipur da cancer lying bagi facilities si sahi khargi mamang bau lekte sahi mari manga mamang da leramte mai ai bagi dam ta pan chat ta bani chemotherapy jo pan chalaga dum tawi aduga pet city lekte cancer gi lying da hujik changda ba ya da ba kujuk lai me am si Manipur da leramte sigi darkar ji anaga in 2007 kana 2017 da decision on logjabne the Manipur da hanba cancer hospital mapung phaba comprehensive adu ma hogna na ba tharang torse na decision am lawar gadagi aba khobjar ke bani adu bu cancer hospital si yam expensive magi investment si am chawba kujukulai sin si am tani chumnagi mai yaina linear accelerator koi dosi lai around 20 crores muke machine mabans adu investment ji chawbani na akoi khaktana invest tawda awaba khar leba financially adugi mathakta manpower gi cancer gi the specialist maroina nuclear medicine physician gumba medical oncologist gumba masing si yamda Manipur phangbu waba na sigumba si yenguraga India da already chalaidana leba cancer hospital chain jinga punjalaga partner werga torga di akoi da khudong chagani ahanbada financially akoi da pisagi selrum yawaba ka handagani ani subada manpower gi hospital chalaina means dugi award pa do moina man kacharadi moidi national chain ni moidi India da hospital tara mai manga hana leba adu ma chob organization ne moi ge pulle se na mai to janarga pungi bani moi je khona han approach to mutan moi yaramdi moi hai we have no plan to invest in Manipur and hai Manipur ge si image yo pan kya phatte Manipur chalaga sen thada bai se moi da kara ki badum lai adu bu I atop I supporter kharaga marwaina koi professor Tej Tomcha radiation oncologist Ivani ni chalaga yam kanna hanna na haija badai di moisi mind change toraga normal laga koi the decision lomina okay Impala koi torani let's go ahead and toraga agreement si Calcutta da sign tawni moi office di Bangalore ni Hyderabad ka ni zale adu matung da dum puide koi chahi ani gi manung da koi infrastructure sabal warga aba hona ba plan tawi adu unfortunately 2019 ada da losalapne de COVID-19 laktana hospital do yam gan function to bangam gide do 2020 gi September da yan hanboi na cancer hospital si function to hobi kramai share to gi moiga koi si impal da moina laktar ga di moina major share logu do ne precondition cha mai manung da moina 51%
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 49%. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 51 ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯗꯦ. Once 51% ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ. ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ. ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯦꯗꯦꯛꯁꯤ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ. ꯑꯗꯣ ꯐꯔꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ. You take 51%, we take 49%. ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯝꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯇꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ. ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯃꯥꯔꯛꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯄꯨꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ AOIꯗ ꯖꯥꯏꯄꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯥꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯁꯦ. ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯏꯟ ꯇꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯗ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯔꯦꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ. ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ. ꯄꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ. ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯁꯦ. ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯥꯃꯥ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯑꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ. ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ. ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯩ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯍꯟꯕꯅꯤ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯤꯟ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ. ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯠꯄ, ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯗ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯕ, ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯩ. ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯔꯗꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣꯁꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯍꯔꯗꯜꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯕꯤ ꯅꯧꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯀꯥꯔꯀꯤꯅꯣꯁ ꯃꯊꯪ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯃꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ. ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯆꯠꯂꯤ. ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯅ ꯕꯦꯂꯣꯔ ꯆꯠꯂꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯗ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯕꯦꯂꯣꯔꯗ ꯏꯟꯅꯔꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯨꯝꯕꯩ ꯄꯦꯁꯦꯟꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛꯇ ꯆꯠꯂꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛꯇꯩ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯩ. ꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ. ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯂꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯐꯪꯕ, ꯑꯐꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯉꯥꯏꯗꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯕ, ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯗꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯊꯤꯕꯒ ꯑꯐꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯊꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯕ. ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯤ ꯂꯩ. ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕ, ꯄꯦꯁꯦꯟꯅꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯥꯖꯗꯕ, ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ. ꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤ. 100% ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ. ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯊꯍꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ. ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯇꯨ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ. ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝ ꯇꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯕꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ. ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨ ꯂꯩ, ꯑꯗꯥ ꯂꯩ, ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ? ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯥലിꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ. ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯅꯕ ꯊꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯥलिꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ. ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯦ. ꯑꯣꯅꯦꯁꯂꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ. ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯔꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ. ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯕꯗꯣꯃꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯃꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ, ꯀꯦꯟꯁꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ. ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯂꯤꯁꯁꯦ, ꯍꯥꯔꯠ ꯅꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ, ꯀꯥꯔꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ. ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯅꯥꯔꯒꯅ ꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯆꯪꯕ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯅꯥꯔꯒꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕ. ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ.
ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯀꯧ ꯇꯥꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯨꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯕꯁꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯂꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ 200 bedded hospitalꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 100 bedded ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯟꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯪꯀꯨꯏꯗꯤ ꯀꯨꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯔꯟꯑꯞꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯄꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯊꯥ 4-5ꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯚꯔꯅꯥꯏꯠ ꯏꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6-4 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯇꯔꯟꯑꯞ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ 600-700 ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯅꯩꯅꯖꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏꯅꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯅꯤꯅ ꯉꯝꯖꯗꯦ ꯕꯠ ꯇꯨ ꯁꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯔꯦꯅ ꯗꯦꯟ ꯃꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗꯅꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯚꯦꯟꯆꯔꯤꯡ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨ 2009 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯉꯩ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯌꯥꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯒꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ 5 ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯀ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅ 3 ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯒꯤ 2 ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯔꯤꯝꯁ ꯔꯣꯗꯇ ꯄꯥꯠꯅꯥꯗꯒꯤ ꯁꯔꯖꯟ ꯑꯃ ꯀꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯔꯛꯑꯒ ꯎꯅꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯔꯝꯃꯦ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗꯨ ꯄꯨꯡ 9ꯗ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯗ ꯃꯩ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯁꯔꯨꯝ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯗꯨ ꯃꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯁꯟ ꯁꯥꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯀꯤ ꯊꯣꯡꯗꯨ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯐꯝꯃ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯤ ꯂꯧꯋꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯈꯔ ꯂꯛꯖꯔꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯁꯤ 3 ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ 3 ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯂꯧꯁꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯇꯣꯝꯕꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ 12 ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯝꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ 2007 ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ 2009ꯗ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯅꯤ 2009ꯒꯤ 9th November ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 9ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯄꯔꯁꯇꯤꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ 9th November ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯗꯦꯠꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭रिꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤ 4th August ꯁꯪꯒꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯦꯠꯇ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝ November 9ꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯔꯨꯜꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔ ꯇꯞꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯕꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯅꯈꯤꯕ
star category na je the star status se hotel si low si mo si Canada gi no low se duga star hotel ma ha ba si se 2 star or 3 star or 4 star 5 star kari kari no mo je le facilities ten tak na no Ministry of Tourism de logo do Ministry of Tourism na pi bani government of India gi 2 star 3 star 2 star yam kan importance pi dre 3 star onwards and 3 star 4 star 5 star sigi da ma gi guideline me amam de guideline se manung da ka gi room gi size my specific square feet su oigadam ni adagi washroom gi toilet ki size si oidau ni cc amenities facilities me am pi gadam ni have a guideline me amam piri sigi si koina 3 star gi oige hata di my size kra handaba facilities kra handaba 4 star organa kra hana option ba 5 star orga di room size minimum si oidau ni ga criteria kar le adu mangal pi ba aduga akoi expert team amana Ministry gi mi yaugani adagi koi travel tour operator yaugani aduga top pi khara ga yauna laga moisin properties ni assessment am taw inspection taw adugi report matungina criteria loina fulfill tawre masi 3 pb ani 4 pb ani 5 pb ani adu matungina pi the star category wanklai mati magi requirement se facilities is wankla 5 star hoita agadi swimming pool compulsory swimming pool yaudi ade bathroom si size later the ade restaurant home mari de legada ni ayama magi guideline me amsala strictly lakanda star category sin mai to lo all classics yam nung siwa haitare asi to umatam da mo kari no adai da kari awaba ga thengna gi gadum ya gibra tamo sabir me maruina location se parking lot ki kari gi amagi tawri policy gi adum ya bra kramai to to na yam kana issue thengna gi de parking je khoi basement da parking kha yaw du moina appreciate to at least parking staff ki khra di ai thawi ai adu location do di matam do di parking si dum yam kana seriously khalam de ai gi experience matu ki na classic ari base sa hauda parking gi kano si yam kana yengjalam de him source is parking problem ni kono de ko na di tamna parking gi importance is mengalai hengal koi maram ji customer lactori na tonga pa gari su ngata na taba staff sing ji matam me to na growth economic growth sum lak pani na cycle thorum staff sing ji two wheeler don tor pa two wheeler thorum na four wheeler or pa no staff khakta gi parking si pi na hono da choba challenge ma dum lai ate te gas ki dilai na duna gas ki gam hapsa lagta ga di yam choba burden na mani parking se duna any new koi gi venture ma ji local kanda ai gi first priority si parking sin adu ne khoi swai da some city manung da leram madagi some lap thore is like rim store classic brand gi di adu gi space area parking lot puna mak si ya marang kan lebre ya spaces wena adu si gi imphal hotel si hana manipur laingak na run torma por adu si kamaina si gi si negotiate tawri no lease gumbara na traga tamuna dum want to be kramai to is lease ni 30 years ki lease manipur ga menna ko people precondition ji sigi campus menung da koina 5 star hotel ma sak da dosik lai revision koina manage to da revenue sharing with manipur government adu gi condition sigi menung da 5 star hotel ma sa ba hai je cd no bench to ho bi robra kramai to koi process dum haujare adu foundation stage da lairi pile nung hut pa yam lo sam hai adu ga hujik lai ba manipur gi film jada koina khara slow down to khara taptha bani adu lakadar se hi mani sai da yangjal laga 2026 ki November da lotion bagi da mainton panam simasu maruina ta ngi dream si mangi basi thabuk on thok tana de ta modi le poi duini adu 5 star hotel amdang manipur da phajana changchang lawn tolerant pride adu maina le jiba ngamagadi under your capacity the manipur gi di kwai de na saktok se moment to da lakene mai feel to si da oi basu soidna ngam oi biro ha da maina su mayam gi behalf ta gi ni da ma haji ga classic hospitality training institute na amana academy institute ma hangdure eba maroina skill development ki yang singsi maro hujiti yam kana tawron ne adu sigi institute se hangak bagi certain magi region am dilai doini da adugi ada area adu hojik tawriba business related webra comment classic hospitality training institute si asi business unit oina hang dinate asi akoina akoigi manpower requirement akoina darkar legado ba train tawraba fajana training piba akoina khud chana semaba adugumba manpower puthokna ba hogiba adugumba institute ni adu yamna course am yambadi nate akoigi short certificate course tha humgi
Manipur government is sponsored to me am lay the 1 year diploma course graduation the hold 3 probably aduga hariba courses sing the nekon observe se do moi placement se pass out placement record am pai ko 80% and above placement lay ayam balu men thawak pangi moi se Manipur da phangraga su mapanda airlines sing da duga 5-star hotels sing da thawak to me am lay ko isagi pass to giba adu asi institute saying sai haje giba do maruena skill training tawraga hospitality sector da thawak to ningba mayam am lay moi future gi yanga mai tom springboard ni sima sisu asobo contribution ni maruena jikti lairi haiba thawak phangdama mayam ama yom dana lairamni na kitang dai moigi avenue ma gateway ma phangjan me da pb siboiba ada ai kitang mar thaksa da sai thawak phangdaba lairi haiba mayam am lai hebsi am chumba kanani duga figure when higher of the 2018 gi da Manipur 3,50,000 more like so here when educated unemployed Manipur government gi kanani figure ni figure is moi employment exchange gi figure ni ado the same percentage in tari Manipur population ga pathok na kanda more than 10% mi chama khudingi mi tara se thok phangde like so di here ado sigumba skill training to ba dagi self employment then entrepreneurship the enterprise link laga employment generation sinatana government da koina 100% to pigadabni na koina demand to white collar job in the theory sung phang phangaroi do mudi oiroi da bagana ni sarkar na thok piba ngambagi capacity je Manipur government gi na around 1 lakh tane adu 1 lakh se almost saturated when tam pumbada dum hairib se hangdana dum lay aduna ngasagi phangho da mayam se do changgan bai se yam luba ai oi do mang bai thai mang phau na ba khra wa ni na kan jai aduna khwaidagi phaba solution di entrepreneurship enterprise mayam lingat piro isa self employed to biro aduga employment generate to biraga atai mayam so job pi biro that is the best solution for unemployment kodam boina hojik si lan leri Manipur da adudagi tongan ba haidi angle dagi senkai tumkai gi donation gi whatever Manipur leitu am da haidi embedded to hai tare si mo mayam si kramai handle to masi ai thanda nate Manipur da leiba any business organization khuding mang thengnar ba government the business kata na tabai even employee government gi thok to mayam su samana num thengna ba dum ba problem ni adu chahi ni pu yang khai sida kwen thengna ba da Manipur si aya mam tam da disturb to peaceful loi ba tam ji yaw de irang adum lai adu bu miyo ba se dum kuisal adi haide hinare adaptation lai sina trade koi atai choice lete undo ma chen gi ba ma atraga sida lege ta adi leibada mafam jigi phimam jide de accommodate to just to ba haina na bahona bam din change adu bu marak marak tati amna amai ta ba awa banum te nai andaki laiba irang sina maruena hospitality and tourism da di pura adum completely siren lobi execute wana di yam phagala me marama May 23 mamang ida yam phasana tourism si promote tourism program se masing yam phasana lerame adu May 3 gi matung da pura zero da haidagre adu bu koi si matam sang na awa ba thengna raga lakpa jati ni adu matam gi matung ina awa ba si dum ko ga no ai ba matam sum lai haibagi adu gumba consolation ama tungi thajaba ma thamaga dum farakani haibagi asa da koi dum leijari aduga leibisu darkar lei na ai khanje tamogi individual perspective tagi ada life si sumaina just aina pura la pa punsi si mang mayam mangi mang khuding mak tu loina mang phauna ba haibisida achauba challenge mayam thengna duini adu tamogi mai pak pa haibise si gi success story si ina na ba hona ba matam da why not family ge chobo support aina khanjari ni oibam thu i leibam thu i kaina haiba adaida aina hangjiningi si koigi behind every successful man just dance a woman can hide ado madam Dr. Rita gi magi role se karmaina tawi tamon pa mi kuding thau to kesu heta yabra business to kesu heta yabra ado kari lei karmaina to si understanding je kitang khangning mai tare understanding yam phajana dum lei yam ka hena sungang na de yam kan su discuss to de aina decision am lor ga si to ga kan man yet pa su pite aduga
yam kana support to bisu wadi adi masa yaushan dana any activity the clinic to lak na thog yaw ko adu ma mata ur moi yam na so do yaw si yawte tabudi ai khoi gi family gi angang sing gi care everything yum gi darka le sing dama na dum lograni office dum card ni rims dum work to ni duga at the same time ai na kari gum to matam da ana piba yaba support to yaba or in indirect support sing du adum hogi bi chini pu yang kai da panga da lai maruina angang sing si aina khanjaba matam da yam bada khoi medical profession da leiba duga so jinga sai haibi ga tombu khoi business management ki dugi tammi ko ka hebdo kama tawri du ai anang ahum le khoi family ki se do han bagi sine chanu pini duga ani su su chanu pani ani makti doctor loi hoi amana pathologist hoi amana radiologist hoi the ahum su bangang sina hotel management loi raga classic group of hotels ki man director hoina hotel management da involved tor ma da main tor lai kayam yam na family gi hojik se mateng du support tu phangage tamon pa ka me enjoy taw ngamage adum to some extent adum specify to ya ra haibadu anya khangjani mai ta laibak phabadi haibai adi aina tawjari mayam sigi mathakta ai next generation gi mahut silona ba mihut khara tholok pase si achauba achievement amana na idum dawjai ai shonu su sanbi ne na khanjai duga akoina retire taw graba matamda koi gi lairiba organization si chata hona ba hona gador si next generation gi angan sin to gador ne do laibak phadna ai gi angang ahum maximai magi laibam thokpa tawam thokpa mai gi mafam chan laire aduna next generation chatharak pada thogam na wab leini habisi ai khanjate biosing mafam tamjening bani sana for the last 40 years mo sure ne tamun tapi budo and over 30 years ni ado si work to ko matam dini sagi profession lairam badu thadu matungda business sector da matu entrepreneur mo ne changak pa work to pa leptana honarak pagi aduga mai pak pagi wari mem si matang matang lirak pagi si kari ne interpret tawge haibadu adaidani tamugi achievement se and biosing mafam da become a symbol of success haidana dmaina tamusi haibi aduga recipient of Northeast Excellence Award 2010 aduga India Leadership Award for Excellence in Healthcare so the 2010 aduga Indian Achievers Award for Healthcare Excellence 2012 Mother Teresa Excellence Award 2012 aduga to pa national award sing nataba to pa mayam su tamon phangbiri sumaina award mayam ma tamogi credit sumaina lak pose tamon phawbuduni da khoju khangning ise aina kari mukha tawjeru budu mai palko matam mayam na khangbi dana appreciate torakpa trophy award na jing pirak dana aibu platform da ko khoda sumaina ikai khunna bu ulap puse da kari phawge aisu mioi ba mo ibani na kanagumamna recognize abina khangbi dana kari mukha sinabi dana mayam mamang na thagat pi base dum anwajai madugin hutta hojiki aibu recognition pibi organization punamakpu aina tobimal khamba uchani Manipur gi laidiba phibam sida lakaduriba generation singsi moigi hinghogadauba daga moina lehogadauba punsigi phibam momotosi ayam uncertain oiba haidare swaida aina takom message wani naha singsida like like hairaba energy yam yauriba naha singsida tabak tawwa habse akoisi aina khanjima matamda even me myself pangthok chamba haigadra aduga khoijang bangam da haigadra heta get back torba kharidi horuba mapung heta phadaba simbasi am thokan badungna advain thengna jeiba as of my experience my pakke haitardi tasengna chawba pikbadu that is another matter aina tawri thok to my pakke haitardi kari kai no koin tokdusi haibuse swaida kitang hayanjari madam achume khoi kari mathawak ma mai pak na bohne ge haradi ihan hanbada khoi yam sincere oi bam chani adi thamoi seng nai masi thabak si tawjarge tawrage na khanbam chani aduga nomba kanba hard work sigi mohut sinbin bam thliti hard work should be always part of the activity si yaudana mathanda chachagani haibadumdi adumdi oi thokte aduna hard work sincerity aduga loina na koi mang badi darkar lai mang si
mang chauna mangadamni dream big adubu dream realizable dream ena hajenege mang phauna wa yaba mang mangsi aina ngamoidaba mangsi pangang da mangang su ayeng manglan noitna asa kai bisi aduna hoi thokpa yaba mang mangsi achoba mang mangsi aduga hard work tawsi yam sincere waisi matam bulik nasi time si aduki matik precious way aduga matam si punctuality habsi pragi matam naina thabak toba anything akhoi society sida matam ji am line si naba matam ya manghan bagi adai matam ji am strictly in the bagi adu mi chani be me lai si khoi masi hongdok pa darkar lei chawkhat palam gi matau tam ji chawkhat palam da pung ama hairadi pung amani aduga maitai maraktana pung ama hairadi pung ani ahum andumain hek tawi sima akhoi hongdok pam sangi aduga matam ji am lik na sinaba aduga financial discipline ji su ya maru eba life da sel thum gi discipline je akhoi na financial discipline hairaga paisa loksan ba dagi account su ba adu khaktan da focus to ba ta paisa pithok pasi su discipline makhalam ne aina kanagumam dei paisa khar purabdi paisa se aina haina gi matung in matam chana paisa singba interest pi tar jam matam chana pi ba adu gumgi habit si koi semgat pam change adu gi financial discipline si leitraga di akoina makhata na any project ama to matam da igi chaukhal haning ba igi achoba project ama lag matam da achoba sinfam lo matam da mai pak wagani na financial discipline thambiu mingon dagi lawruba paisa purba paisa matam chana singba sisu discipline makhalam ne na yadmana thamjani fitness regime hai ta tamu kari tawi sa thakudi hauraga aduga leisure time dana tamu si si kokti macha ma khaktani palisi aduga sigi masa maring phagdok ki si business ki tok yam kra hai tare masi punna maksi manage tawbase aduna health si mari lena gani khali leisure time dana karma na tamu lin bigi aduga health ki regime sina tamu karma thamge last ki part ta hai jage health ki dana tringa da sagi responsibility yan thopase si quite gi chawba kan so mani thaba mani akoina se unit impal manu da unit tara le reng khalase tara se ai thandan loina biang bai si thokte magi tara dogi tongan ba unit to puga da leader mayam decentralization of the power aduga power si moy da piba akoin check ti toga doni remote gi check to bi ai marak marak chalag yeng bi ai adubu reliable adagi akoi gi dependable adugumba mi si semgat pam changi moina moida sinagragadi aina loina masi yengam da ba aduga loina masi sum khandan lairagadi hingmanga moy adu kharasu adum kauthokpa darkar lai aduga relax to darkar lai aduga isagi ngasai physically sang phanaba nomagi ngak sajal to ba arona I personally ayug yahoraga pung amagumba aigi sumang wai sitpa wai teibase dum tawsai personally aduga matam phangana walking khara chale aduna I physically dum fit hoina bji phawdi leisure adubu mioi begi hingbam sung siba sidi akona lepana yadi aksang pharagadi nungaina dum hingbadi ai aduga siba sidi masa pro mil dum sibi ai anything simadi sogi makut laire aduna sodo koram manatna atopa atai paili tane so thank you very much sai chinduni sai gi haibir ba sanai ru waris lo yaure kayam yam da matam mai se tamugi punsida bji haibir bu matam da matam gi importance se sukimatik lai haibasima aduna matam si yam chenba matam si punamang si loinba na thai biragani aduna STB gi Makokthongbasingi Wari aduna STB gi pure sing nungsibinna matam si chenba matam ji tamanga kai thokpiraga lakpiba guest when lengsin biba anya semjariba chamba wahang sing tamna hena phajana adu explain to biba adu masigi khudong chaba masi bibiba tamo ai namkai leitana STB gi behalf tagi pure sing behalf tagi tamo thaksa thakcha hari wafam si thamjabag loina ngasigi matang sida Makokthongbasingi Wari lo sinjare meng tabi pure sing aroi boina mukana